Dobro večer, poštovani gledalci, gledate CD uživo s nama. Naš gost večeras iz Beograda, Čeda Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije Srbije, narodni poslanik u Skupštini Srbije. Dobro večer, gospodine Jovanoviću. Dobro večer. Javljate nam se iz Skupštine Srbije, prazni holovi i to. Ne radi Skupština ni u Srbiji, ni u Federaciji. Da, I tu smo isti. I tu smo isti, jeste. Ali dobro odjekuje. Bolje tamo odjekuje nego ovdje. Veći hodnici, bolji. Pričali se po toj skupštini po Beogradu, po beogradskoj političkoj čaršiji, u političkim krugovima, toliko o reviziji, o jučerašnjoj odluci Izetbegovića i tima da pokrene reviziju. Pa generalno, bez obzira na teme koje dolaze iz Bosne ovdje u Srbiju, Beograd je u posljednje vreme rezervisan, pokušava da ostane u drugom planu i mislim da je sad već uočljivo da je to zapravo neka strategija i zvanična politika. Nije prva tema odluka da se ide na reviziju, nije bila ni prethodnih nekoliko dana. Ovdje je u fokusu taj razlaz Nikolića i Vučića i prvi dani predsjedničke kampanje u koju Srbija ulazi. O tome ćemo kasnije. Izuzev izjava Dačića koji uvek u tim vestima koje stižu pronađe neki prostor za sebe kako bi, pokazujući tu svoju verbalnu muskulaturu i mišiće, prigrabio neki glas više. Niko nije ozbiljno reagovao na vest koju juče stigla iz Sarajeva. Ja mislim da je vest sama po sebi veoma važna i da joj treba posvetiti puno pažnje. Dakle, Dačić, ponekad i Vulin kao drugi portparol Aleksandra Vučića to nešto progovore. Uglavnom, ni to nekako ne zvuči uvjerljivo, niti relevantno. Ali u čemu je fazon, u čemu je razlika da je Vučić tako umjeren, odmjeren, miran kada je revizija u pitanju i prije nego što je odluka donesena, pogotovo juče, za razliku od, tako bih rekao, svih srpskih lidera u Bosni i Hercegovini, Dodika, Ivanića, Čavića, pa i oni koji su u opoziciji u RS-u i u vlasti na državi. Kako to da se ovdje tolika dreka diže, a tamo samo pravimo paralelu? Pa ima tu svega. Mislim da je svakako jedan od razloga zbog kojih se ovako relativno umereno reaguje zapravo i činjenica da možemo samo da komentarišemo to što se desilo u Sarajevu. Mi na to kao Srbija ne možemo da utičemo. Zašto se tako ponašaju lideri srpskog naroda u Bosni? Pa pretpostavljam da u tom sukobu treba držati intenzitet i onda i izjave koje su pratile samo mogućnost revizije su zapravo dokazivale ono što više nikom ne treba dokazivati. Mislim da je svakome jasno da je Bosna u ozbiljnoj krizi i da se sada tu samo traže povodi za te međusobne obračune. To je ono što je loše. Ako srpski lideri u Bosni misle da tako brane Srbiju, ja ih molim da to više ne rade, jer je nama najveća pomoć mir u Bosni i makar nakon 20 godina i više od 20, hajde bar da pokušamo još jedan puta da posle svega budemo pametni. Nikad nećemo naći mi dovoljno pravde za sve one koji su stradali u tom strašnom ratu. 100.000 života je izgubljeno i nema te pravde koja bi mogla tu bol da nadoknadi. Ali makar ako nema pravde da na kraju bude pameti. I to je ono što mislim da nam je svima potrebno. Političari ne treba da se bave pravom. Puno toga sam pročitao prateći šta se dešava sa revizijom tužbe koju je Bosna davno pokrenula protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu. Ja toj instituciji verujem i sami smo se njoj obraćali nekoliko puta i hteo bih da, pored svih problema koje imamo, ta revizija ne bude samo izgovor za neke nove međusobne obračune. Čini mi se da bi to moglo da postane. Dakle, za regionalne odnose nije opasno pokretanje revizije. To Srbija, pa i srbijanski mediji pokazuju šutnjom ili umjerenošću. Vrlo malo medija je u Srbiji čak uopšte prenijelo tu informaciju da je revizija pokrenuta. Ali je pokretanje revizije opasno i koliko i kako
po odnose u Bosni i Hercegovini? I ko to diže? Zbog čega diže atmosferu, tenzije? Kome je tu interesu, preciznije? Pa znate šta, kad se spasava glava na ramenima, onda se ni o čemu drugom ne razmišlja. Ko je Bosna je spašava? užasno nefunkcionalna država. Pa spasavaju ljudi sami sebe i u takvim situacijama dolazi do tih homogenizacija koje po pravilu guraju sve ono što je važno u stranu. Sjetite se kako je izgledao politički život Bosne i Hercegovine do pre dve godine. U Republici Srpskoj je stasala neka nova opozicija koja je pre svega poentirajući na tom ekonomskom stanju u Republici Srpskoj došla do dobre podrške i postala ozbiljna konkurencija Dodiku i njegovoj vlasti. Sve to je otišlo negde u drugi ili treći plan onog trenutka kada se postavilo pitanje Dana Republike Srpske, jer ne možeš ti biti dobar Srbin ako si za Izetbegovića, a protiv Dana Republike Srpske, u što se sve to pretvorilo. Pa onda kad je raspisan referendum, opet je to dovelo do identifikacije koja je zapravo sve ono što je potrebno i Bosni i Republici Srpskoj za normalan život uništila. I sad imamo ovu reviziju. Priznaćete da iz same Republike Srpske dolaze stavovi koji su jednako teški kao i oni koje možemo da čujemo u Sarajevu. Pa je sam Izetbegović je rekao da će podnošenje revizije izazvati najveću ustavnu krizu u Bosni i Hercegovini od osnivanja, odnosno od Dejtona. Pa to je samo po sebi katastrofa. Ja imam razumevanje za ljude koji su na funkcijama i onda moraju da rade svoj posao. I ne mislim da je neko previše sreća zbog toga što uopšte Bosna mora da se bavi tim pitanjima kojima se bavi danas. Ali kada je već tako, hajde da pokušamo da kontrolišemo štetu. Ako uopšte možemo govoriti o njoj. Revizija ili to traganje za pravdom ne može biti, ne smije biti ni razlog, ni opravdanje za neke nove nesporazume ili radikalizaciju odnosa u samoj Bosni i Hercegovini. I ovako je situacija preteška. To računovodstvo zla, ono nikom neće doneti satisfakciju. Izrečene su presude u Hagu, pa su haški zločinci istovremeno bili za jedne zločinci i za druge heroji. Ništa se do danas nije promenilo. Međunarodni sud u Hagu je ozbiljna institucija, bavila se brojnim problemima i po pravilu pronalazila, makar je to moje mišljenje, pronalazila odgovore koji su i donosila odluke koje su prošli test vremena. Zbog toga mislim da treba ostaviti to tim ljudima, neka se time bavi pravni tim Bosne i Hercegovine, neka se bavi pravni tim koji će formirati Srbija. Ja mislim da je katastrofa kada političari počnu da govore umjesto ljudi kojima je to posao i zbog toga mislim da bi u ovom trenutku najpametnije bilo staviti tačku na sve ono što je do sada rečeno i ostaviti sudu da donese odluke u skladu sa zakonima i normama koje obavezuju nas kao i čitav svet. Malo prije početka ovog razgovora uživo na tehničkoj probi čujem podatak da znate Davida Šefera, znate ko je i šta je. On je sada svoj faktički prvi čovjek advokatskog tima koji piše i pravi aplikaciju. Ko je David Šefer? Šta znate o njemu? To je vrhunski američki pravnik, profesor, drži katedre na najuglednijim američkim univerzitetima, veoma uticajan u američkoj politici. On je jedan od kreatora ideje tih ad hoc tribunala kojima se nametala međunarodna pravda kao rešenje u situacijama u kojima to domaće zakonodavstvo nisu bilo u stanju da urade. Pored tribunala za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, mislim da je osnovao tribunal koji se bavio zločinima Crvenih Kmera, da se bavio genocidom u Ruandi. Ne znam koliko je učestvovao u tribunalu koji se bavio zločinima u Južnom Sudanu, ali svakako je reč o osobi koja ima veliko utemeljenje u tom poslu koji treba da radi u vašem pravnom timu. Blizak je politično. Baš kao što sam pratio i komentare... Da, nastavite. Baš kao što sam pratio i komentare Tibora Varadija. On je već jednom, on je bio deo pravnog tima koji je zastupao Srbiju pred sudom u postupku koji je okončan tako što je ta tužba odbačena. Sad on ima neka svoja pravna tumačenja, ali ponavljam, to je toliko komplikovano
i to ne treba pojednostavljivati. Svakako treba ostaviti to ljudima kojima je to profesija da rade, a političari koji se danas bave politikom, pa ako ne znaju šta će, neka pogledaju u ovo vreme koje je ostalo za svima nama, pa će makar u tom haosu moći da nađu odgovor na pitanje šta se desi sa narodima kada političari izgube glavu. To ne smemo da dozvolimo jedni drugima i zbog toga još jedan puta neka se time bave sudije Haškog suda, neka se bave time pravni timovi. Nema potrebe za radikalizaciju odnosa između Srba i Bošnjaka u samoj Bosni. Čak i oni Srbi koji misle da se na takav način dokazuje ljubav prema Srbiji, neka shvate da je sve ono što je Srbiji potrebno zapravo potrebno i njima samima. To je mir. Ako je mirna Bosna i ako postoji makar svest o onom što zajedno možemo da uradimo u vremenu pred nama, biće svima bolje. To je Beogradu i Srbiji najveća pomoć u ovom trenutku. I ponavljam još jedan puta, biće tu puno problema, ali svakako mi ne smemo dozvoliti da ti problemi unište taj krhki mir koji održavamo više od 20 godina. Dakle, ja sam protiv svake političke radikalizacije i ako neko treba da razgovara, onda neka sede pa neka razgovaraju i Dodik, i Izetbegović, i Čović, neka oni sednu, neka donesu neke političke odluke koje ne može niko umjesto njih da donese. Pokrenuta je revizija, to se ne može vraćati nazad. Ne znam ni koliko to zapravo, koliko bi da je drugačija odluka doneta, koliko bi to koristilo samoj Srbiji. Uvijek bi ostala da visi nad glavom ta dilema da je bilo revizije, možda bi se drugačije taj sud izjasnio. Neka se iscrpe sve pravne mogućnosti, ali svakako mi moramo pronaći nešto što će pokretati naša društva, da nema uporište u toj tragediji koja je ostala za nama. Još jedan puta, ta računovodstva zla nikom nisu spokoj donela. Ljudi koji traže pravdu, oni tu pravdu ne mogu pronaći samo u sankcijama koje će biti izrečene prema ljudima ili čak i državi koja je za tako nešto odgovorna, nego i činjenici i u miru da se tako nešto više nikad neće ponoviti. Za to su nam potrebni pametni lideri i u jednom i u drugom narodu. To je ono o čemu smo govorili juče na kraju CD-a, poštovani gledalci. Dakle, politika pali strasti, revizija je odlična prilika da se pojavi neko na političkoj sceni ili vrati, da pokaže kako je moćan, kako brani Srbiju i tako dalje. U stvari pričaju o tome da će to trajati godinama i da narodi ne trebaju da se pale, lože na ono što politika uz reviziju pravo gura kao neki svoj cilj. Šta su u ovom odnosu nakon revizije i gdje su i šta je to uopšte srpsko-bošnjački sporazum narodni, nacionalni, o kojem su govorili Vučić i Izetbegović, pa je Izetbegović u poslednje vrijeme malo se ušutio u vezi s tom temom. Šta je to? Čija ideja? Je li njihova ili politička? Da li treba da je to sporazum država ili naroda? Gdje su Hrvati u tome? Ali eto, kao oni sami kažu, kao većinska dva naroda, najusmjerenija jedan na drugoga. Šta je to u stvari po vašoj procjeni? Pa, znate što, oni nikad tome nisu dali karakter, nikad to nisu definisali. Ja mogu da govorim o svojoj nekoj viziji i pogledu. Ali ono što je očigledno, kogod se nalazi na vlasti i u Beogradu, i u Sarajevu, i u Banja Luci, on je suočen sa posljedicama tog otvorenog problema koji razara sve. I meni je logično da Vučić i Izetbegović kad razgovaraju o nekoj vrsti dogovora koji bi učinio održivim i Bošnjake u Bosni, i Srbi u Republici Srpskoj Bosni, i samu Srbiju, jer mi presudno zavisimo jedni od drugih. Hrvati vrlo često, ja mislim da se oni tu drže po strane onoliko koliko mogu, gledaju neka svoja posla i povremeno zauzimaju neke stavove rukovođeni pre svega tim stranačkim ili nacionalnim interesima. Ali ne mislim da su oni prepreka za ozbiljan dogovor koji bi se u Bosni pravio, jer taj dogovor nije sigurno uperen protiv njih. Pre svega je cilj tog dogovora morao bi da bude normalizacija odnosa između Srba i Bošnjaka, a nema normalnog odnosa ukoliko je Bosna takva kakva je. I to je ono što je očigledno kamen spoticanja, jer se previše dugo nama glava drži u 90-im i kad ne znaš šta ćeš, onda podsjeti ljude na ono što su preživjeli i to će biti dovoljno da proključa krv i odloži za ko zna koliko vremena u stranu ona pitanja na koja sam nemaš odgovor. Koliko još možemo
da živimo na ovakav način. Ja mislim da ne smemo da gubiti ni sekundu ovako nesigurnom svetu. Ko će nas čuvati kad nisu uspeli da nas sačuvaju svi oni na koje smo do sada računali? Moramo mi biti sposobni da uradimo posao i za sebe i za one koji su do juče bili tu pored nas. Nismo na listi prioriteta, sada se svet bavi nekim drugim temama, Sirijom, Ukrajinom, terorizmom, ekonomijom, nestabilnim sistemima koji se dovode u pitanje. Pogledajte samo šta je light motiv te Minhenske bezbednostne konferencije. Tu sede Lavrov, sedi ministar odbrane Sjedinjenih država, ministar spoljnih poslova, Angela Merkel je tu, a zapravo se sve svelo pod jedno pitanje da li prisustvujemo kraju zapadnog poretka. U tako velikim turbulentnim vremenima mi moramo biti veoma pažljivi u tom međusobnom odnosu i svakako tražiti zajedno odgovor na te probleme koji će polomiti kičmu i Srbiji i Bosni ukoliko ostanu previše dugo otvoreni. I to mislim da je da mora biti tema i razgovora i Izetbegovića i Vučića i bilo kog drugog lidera sutra. A sad, kako oni lično to gledaju, mi smo ostali bez tog plana. Ja mislim, između ostalog, nedostatak nekih ličnih inicijativa posljedica činjenice da je život očigledno nametnuo ono što se mora uraditi i da se u ovom trenutku prkosi tom životu, da bi neka vrsta prkosa bio i neki alternativni plan zbog čega on zapravo do dan danas nije ni stavljen na sto. Šta je Bosna mora biti normalna država, zna se kako izgledaju normalne države. I tačka, tu ne može biti previše akrobatike, niti tu ima prostora za neke ko zna kakve improvizacije. To se jednom desilo u Dejtonu. I evo, 22 godine posle toga, hvala tom Dejtonskom sporazumu, omogućuje da se kako tako uspostavi mir, amortizovao je tu tranziciju iz rata u tu postratnu Bosnu, ali toliko vremena kasnije mi moramo biti sposobni da razmišljamo o rešenjima za 21. vek, a ne rešenjima koje će nas držati u 95. godini. To nekad liderima nije lako da kažu, ali će cena koja se onda plaća biti samo veća. To znači da Jovanović još da njih dvojica to tako znaju. Dakle, evo nama nove drame. Ona je legalna, prava, izbori su, a to su izbori u Srbiji. Ne možeš, Senade, da imaš... Ne možeš, Senade, da imaš iPhone u ruci, a da ti glava bude u 95. To je to. Svako to zna. Ne vozimo automobile iz tog vremena, nemamo televizor iz tog vremena. Kad bi neko izvadio telefon iz 95. mislili bi da nije normalno. Pa ne može ni Bosna već to tako, kao ni Srbija. I nama su potrebna rešenja za ovo vreme koje je pred nama. Prosto tako se dinamično živi da je besmisleno tome pružati otpor. Drama u Srbiji, izbori, trajaće mjesec i po. Treba to preživjeti sada. I šta je ovo? Uvod u dramu Nikolić i Vučić ili igra, njih dvojice, ili realan zaplet, ili stvarna drama, ili dogovor, ili u pitanju ego, ili je neko čišćenje ne samo u Srbiji, već i u regionu? Pa ima tu, zavisi iz kog ugla se sve to gleda. Za mene su Nikolićevi potezi neverovatni. Zapravo u tome nema nikakve politike. On je, na prvi pogled, on je rekao Vučiću, u redu, ako želiš da budeš predsjednik, onda se ja vraćam na mesto predsjednika stranke koje sam ti ustupio pre 5 godina i tražim za sebe mesto predsjednika vlade. Bez obzira da li je sposobno da radi taj posao ili ne, bez obzira na to što verovatno Srbija nikad ne bi glasala za listu koju bi na izborima nosio Nikolić s ambicijom da posle toga bude premijer. A o čemu se zapravo radi? Pa Nikolić je jedna od uporišnih tačaka tog srpskog nacionalizma koji je, pošto je spao na njega, zapravo u njemu video i svoj posljednji oslonac. Jasno je da je Nikolić prepreka svim onim prioritetnim poslovima koji se moraju raditi kako bi Srbija zaštitila svoje interese. Ne možemo od Nikolića u drugom mandatu očekivati da bude kooperativniji i efikasniji u rešavanju kosovskog problema. Ne možemo od njega očekivati da bude drugačiji nego što je bio 9. januara u Banja Luci, kada se bratimio sa Miletom, pa je cena toga Mile pod sankcijama, a Nikolić verovatno bez drugog mandata. Od njega ne možemo očekivati ni da razume značaj te evropske orijentacije zemlje i mislim da bi svakako sa njim kao predsjednikom bili čvršće vezani za Moskvu i za njene interese. Vučićeva odluka
ga sa tog mesta skloni, odnosno da mu uskrati podršku, nije motivisana strahom da će, ukoliko podrži Nikolić, izgubiti izbore. Bilo koja senka Vučićeva dobila bi ove izbore, pa tako i Nikolić. Ja sam siguran da je on to uradio pre svega iz ovih razloga koje sam vam pomenuo, zato što zna da ukoliko želi da bude uspešan lider ovog naroda, onda mora dati odgovore na ta pitanja u kojima mu Nikolić neće biti uporište, već prepreka. I to je ono što je činjenica. A kad pogledate kakva je Srbija danas, onda zapravo možete i da pretpostavite koliko su te promene dubinske i po svojim posledicama mnogo ozbiljnije nego što se sada može zaključiti. A pitate me kako je to, šta se tu dešava sa Bosnom, pa iako je Vučiću stalo da čuva taj odnos sa Republikom Srpskom i sa Dodikom, ipak su uočljive razlike između onoga što je radio i mislim što želi da uradi Vučić i onoga što je do sada radio Dodik. Srbi imaju dva lidera. Jedan je Vučić, a drugi je Dodik. U ovom trenutku ja ne znam za nekog trećeg. Jedan je pod sankcijama Sjedinjenih država, pitanje je kako će se ponašati sutra Evropa, ali možemo da naslutimo ka čemu sve to vodi, jer sa tog puta se niko nije vratio srećan, a drugi je Vučić koji ovde u Beogradu mora da razmišlja o sopstvenoj perspektivi i ono što je uradio Dodik između ostalog i živi dokaz cene koja se plaća kada se krene tim putem koji simbolizuje danas Nikolić. Dakle, ja mislim da će na putu raščišćavanja tih odnosa svakako doći do refleksije i na politički život same Republike Srpske, time i Bosne i Hercegovine, odnosno da će Vučić u meri u kojoj od toga zavisi njegov opstanak ovde u Srbiji pokazivati neku vrstu pojačanog razumevanja za te osobenosti Dodika ili Republike Srpske, ali da će svakako on pokušati da u toj meri promeni Republiku Srpsku i Bosnu, da se nikad više ne ponovi kriza poput one koju smo imali sa referendumom i sa danom Republike Srpske. Jer podsjećam vas da on nije taj referendum podržao, ostavio je Dodiku da sam radi ono što misli da treba, a ni Dodik tu podršku nije tražio, nego pre nego što je došao da čuje mišljenje, postarao se da pošalje poruku da je odluka doneta i da se tu ne može ništa menjati. Dakle, sasvim sigurno to odlazak jedne političke generacije i to će ostaviti svoje posledice i da političke prilike u čitavom regionu. Dakle, da li Vučić, možemo da kažemo, ima dva problema, Nikolića u Srbiji i Dodika ovdje? Ajmo prvo sa Nikolićem. Bili su ni dvojica u paketu odlaska. Hoće li Vučić dati Nikoliću u ovoj trgovini neku mrvicu vlasti da bi ga zadovoljio, smirio, umirio, ili će ga eliminisati sa političke scene? Ponekad ide na izbore Nikolić, ako hoće. Opet, ovo je 21. vek i Srbija je dosta toga videla i preturila preko glave. Ovog puta nema prostora za tu bubnu pijacu. Nema šta Vučić njemu da daje. Ne može mu dati vladu jer to nije njegova vlada. Što se mene lično tiče, može da mu da svoju stranku, to je neko njihovo pitanje, ali na takav način, ja ne pamtim da se nekad u nekoj zemlji tako otvoreno svodili računi. Ponižavajuće je da do te mere Nikolić gubi razum i da nema osjećaj da otvoreno pred celom zemljom kaže slušaj, znaš šta, onda ti meni daj nešto što ja mislim da mi pripada, pošto ću ja tebi dati mesto predsjednika Srbije. Pa da li si sposoban za to? Ni Vučić to nije dobio, nego je narod na izborima za nešto glasao. Pa to je tako vređanje Srbije. Mislim da su samo pod pritiskom došle do izražaja sve slabosti, karakterne slabosti Nikolića kao čoveka i kao jednog od političkih simbola 90-ih koje nam ozbiljno prete. Jer ponavljam još jedan put, on jeste uporište tog srpskog nacionalizma, uvek je to bio. U njegovoj orbiti se kretala crkva mnogo bliže, mnogo konkretnije nego u Vučićevoj. On je konačno pokazivao mnogo više razumevanja za zaista te grotesne poteze koje su povlačili u Banja Luci i odlaskom Nikolića menja se ta
ta arhitektura našeg društva, što mislim da je važno. Vidjet ćemo kako će pod teretom reagovati Vučić. Tu ne možete ni za koga, ja ne mogu da stavim ruku u vatru da će on biti onako kako bi ja želeo da bude, ali mislim da je tim potezom on otvorio sebi manevarski prostor u kojem korist mogu da pronađu i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina i čitav region. A Vučić-Dodik, odnosno odnos Vučića prema Dodiku u vrijeme izbora vjerojatno ne bi ništa konkretnije poduzimao kao prema Nikoliću, nije mu direktni izborni konkurent, ali s obzirom da su i Nikolić i Dodik, pa sami se hvale time na neki način ruski ljudi i da za sebe imaju uticaj za koji ne kažu da imaju, dakle ruski. Kako će ta relacija ići Vučić-Dodik ili je to u paketu što se tiče Vučića i Nikolić i Dodik? Ponavljam još jednom. Pa ja sam siguran da Vučić neće povući nikakav radikalan potez koji bi ugrozio tu reputaciju koju on napravio ovde u Srbiji i Republici Srpskoj. Ali ako Dodik otvoreno stane kao ruski čovjek u odnosu na izborima protiv Vučića... Ali da, hteo sam nešto drugo da vam kažem. Politički put Vučića je takav da na njemu nema mesta i za Dodika. Prosto to je tako. Ono što su Vučićevi prioriteti, toga u potpunosti konfrontira sa svim što je do sada Dodik izgovorio. Dodik je u toj situaciji kojoj se ja lično ne radujem, ali prosto kandidovao se za Karadžića 9. januara i Amerikanci su tu kandidaturu prihvatili. To je problem za Republiku Srpsku, to je problem i za Bosnu i Hercegovinu, jer nazad se ne može, a napred više nema ničeg dobrog. U svakom slučaju, ja mislim da će ne previše brzo i ne tako očigledno, ali onako kao što je definisao svoje odnose sa Nikolićem, Vučić to uraditi u slučaju sa Dodikom. I gdje je u tim izborima, u svemu tome, tako kažemo, prava Srbija, kažu druga, po meni prva, prava, građanska, beogradska, kulturna Srbija, na političkoj stini. Dakle, gdje je Čeda Jovanović i gdje su ljudi koji su bili nekada skoro u toj zemlji do rata većina, a sada su manjina. Gdje su lijevi, gdje su crveni, gdje su žuti, gdje su liberali, gdje su demokrate. Pa toga nije puno toga ostalo. Ta srpska opozicijona scena ili neka alternativa Vučiću, ona je na kolenima, između ostalog zbog toga što ja nisam očigledno bio dovoljno sposoban da ubedim sve one koji su mi bili potrebni kako bi se ta alternativa razvila i postala konkurentna. Prosto, ja mislim da ljudima nikome više u Srbiji nije dovoljno ako mu kažeš ono što misliš o Vučiću. Moraš u nekom smislu biti koristan. Oni su izgubili osjećaj za politiku. I zbog toga je ono što radim ja i što radi LDP veoma važno. Da nema nas, šta bi vi čuli u Bosni o Srbiji, šta bi se u Crnoj Gori čulo o Srbiji, šta bi se u Hrvatskoj čulo o Srbiji, šta bi se na Kosovu čulo o Srbiji. Srbija je postala političko društvo u kojem se politikom u kojem se bavite politikom bez politike. Pa evo sada imamo te najavljene kandidate pored Vučića za predsjednika koji nikad u životu, imate neki koji nikad u životu nisu izrekli nijedan politički stav. Imate Jeremića koji vam zvuči kao eho Koštunice i Tadića. I sve to, tu nema prave alternative. A ja još uvek plaćam svesno cenu zbog toga što mi je jasno da na neke procese mogu više utiče tako što ću poturiti svoja leđa nego tako što ću komfortno sa strane sve to posmatrati. Meni je važno da zadržim i Vučića i Tačija na tom evropskom kursu. Važno mi je da u onom što radi Izetbegović pronađem neki prostor za partnerstvo, a ne da tražim razlike kojima bi produbio taj rov između naših zemalja. Isto to pokušavam da uradim i u ovoj srpskoj politici, ovde kod nas unutrašnje. To nije jednostavno, ali u svakom slučaju neću dozvoliti da predsjednička kampanja prođe, a da se iz Srbije ne pošalju vrlo jasne poruke koje će probuditi nadu ljudi koji nas gledaju, bez obzira da li se to radi o mojim sugrađanima ovde u Beogradu, vama Sarajlijama ili
ili nekom trećem, četvrtom. To su jasne poruke. Evropska Srbija je sposobna da stabilizuje region, da trajno osigura mir, makar za našu decu. Srbija koja ima snagu da se menja i da rešava probleme koje je napravila i sebi i drugima. To, naravno, i ne zaobilazeći Kosovo, Srbija koja svoju šansu u odnosima sa Kosovom traži kroz sposobnost da rešava probleme koji to Kosovo ima. Pre svega tu mislim na tom putu evropskih integracija i tih bezbednostnih integracija u NATO. To je za mene politika. Sve drugo, to je glumatanje koje nam je pojelo gotovo čitav život i takvi političari i takve ideje nikome ovde nisu potrebne. Šta ako se desi da izađu ipak na izbore kao predsjednički kandidati Nikolić, Vučić, Jeremić i Šešelj? Ili je pitanje besmisleno i zna se odgovor da će Vučić sve pobijediti? Komu uopšte može, Jeremić, komu uopšte može pomrsiti račune? Vučiću ili on siguran pobjednik? U ovom trenutku to ne može da uradi niko, zato što je to pitanje fizike. Energija je jednako masa puta brzina na kvadrat i tu nema prostora za šuplje priče. Prosto to je posledica činjenice da se on 5 godina ozbiljno bavi politikom, strankom, da je potpuno redefinisao društvene odnose u toj meri da danas praktično kontroliše društvo toliko da može da izađe na izbore sa ambicijom da pobedi u prvom krugu, što se u Srbiji nije dešavalo nikada. Ali to nije samo situacija sa Srbijom. To je taj kompetitivni autoritarizam. Postoji čitava teorija zapravo o devijaciji parlamentarne demokratije u 21. veku. Danas ljudi ne glasaju isključivo motivisani nekim političkim idejama i bliskošću sa političarem koji ih promoviše, nego glasaju za onoga kroz koga se prelamaju njihovi egzistencijalni interesi. U društvu u kojem vlast kontroliše sve resurse, Vučić je vrlo dobro to razumeo i zbog toga njega ne ugrožava izborna kampanja ili glasanje ljudi. Presudno će na njegovu sudbinu uticati sposobnost da reši one probleme pod kojima je svima drugima pukla kičma, a on ih ne može rešiti sam, jer je to očigledno da je mogao, rešio bih u poslednjih 5 godina i ja tu vidim prostor i obavezu i za sebe i za LDP i za tu demokratsku građansku Srbiju koja se mora konsolidovati i pogledati u svet otvorenih očiju, izvaditi glavu iz tih 90-ih u koje rado beži zato što je to onda odnos pojednostavljen. Ko je protiv koga i tačka. Ja ne mogu da budem protiv Vučića kada dođe u Srebrenicu. Mogu da ga kritikujem kad pozovu šljivančine na svoju tribinu i to radim, da se borim protiv toga. Mogu da otvoreno govorim o štetnoj posledici referenduma i tražim hrabriji stav srpske vlade, ali ne mogu da saplićem, niti želim da saplićem nekoga ko pravi povremeno i dobre koreke. To je moja razlika, to je razlika između mene i većine drugih. Drugi nestaju, ja sam tu gde sam oduvek bio, ali 5 ili 6% ne može presudno uticati na kurs zemlje, osim u nekim super turbulentnim vremenima koje ja zaista ne želim. Liberalna politika, liberalne vrednosti, građanska Srbija, to je sasvim sigurno ishod i ovog našeg društva, ali želeo bih da skratim taj put i zbog toga mi ne smeta kad neko pored mene napravi neki politički poen od koga ima zemlja korist, pa i onda i on sam. Vučić je zato toliko dominantan. Znači, Bosanac sa šajkačom, Vuk Jeremić, nema šanse na izborima? Ne, pa nema, to je i njemu jasno. On se na ovim izborima kandidovao da bi tu bio ljudima pred očima. Pre toga je pokušao da se dogovori sa Vučićem kako bi bio njegov kandidat i ostao bez te podrške. Ali ništa što ima svoje uporište u tim privaziđenim idejama neće i ne može imati budućnost. Da je kao jedan relativno mlad čovek koji je video taj svet, došao među nas i rekao je: ljudi, otvorite oči. Ako ne možete, otvorit ću vam ja. Ako nećete, makar me slušajte, pričat ću vam ono što vam niko drugi ne govori, pa da nam onda pomogne. Ali nama nije potreban predsjednički kandidat koji napada Vučića zbog toga što je govorio na Blairovoj konferenciji pre 2 ili 3 meseca. Pa to je besmisleno. To u Srbiji pored njega radi još samo Šešelj. I za kraj, može li ta izborna drama koja uopšte bude se odraziti na region, na Bosnu i Hercegovinu? Biće to ipak ratoborno, sigurno. Pa, sigurno da da. Sigurno da uvek su izbori u Srbiji, pa u ostalom kao i kod vas ili u Hrvatskoj, zapravo bili neka vrsta testiranja i dokazivanja tog
glupog patriotizma. Ljubav prema zemlji se ne dokazuje trovanjem, a to je kod nas bilo pravilo. Pa sjetite se na što su ličili izborne kampanje u Hrvatskoj za ove vanredne parlamentarne izbore, one prethodne redovne. Uvek je na što liči kad Dodik krene u kampanju u Republici Srpskoj. Isto je tako i ovde u Srbiji. Biće tu i Kosova i Bosne. Ja se samo nadam da Vučić neće u tome učestvovati i da će biti sposoban da, ako ne ide onim mojim putem, ali makar da krene na tu stranu i da reaguje onako kako je reagovao recimo sada na tu reviziju koja je stigla kao vaša definitivna odluka. I za kraj, Šovo, kuda idemo? Gdje smo sada bliži u ovoj fazi, gdje generalno završavamo, ne kažem region, nego Bosna i Hercegovina i Srbija, prema Rusiji ili prema Zapadu? Ko je jači od njih u borbi za nas? Da vam kažem nešto, ako se nastavi ovako, Zapad će pobeći od nas. Ako nastavimo ovako kao što smo išli do sada, jer Rusija ima svoje uporište ovde na Balkanu, u Srbiji, čvrsto u Republici Srpskoj, u tom panslavizmu, u kompleksima i frustracijama srpskog naroda koji traži identifikaciju sa nekim velikim, kroz koju će lakše podneti i nesreću i poniženja i sve greške koje su obeležile posljednjih 30 godina naših života. Mi moramo da kažemo šta hoćemo. Ako Bosna hoće da bude evropska, onda ona mora pokazati razumevanje i sposobnost za dogovor naroda koji u Bosni žive. Ako Srbija želi da bude evropska, onda ona to ne može biti na onaj način na koji je to pokušavala do sada, jer je očigledno u tome neuspešna. Da bi bilo kome bili korisni, moramo biti korisni jedni drugima. Ako iz naših zemalja odlaze naša deca, pa ko će ovde živjeti za 15 ili 20 godina? Samo oni koji nemaju gde da odu. Pa takve zemlje nikom nisu potrebne. Dakle, mi prvo sebe treba da dovedemo u red, a između ostalog, jedan od orijentira u svemu tome mora nam biti Evropa. I ako je Evropa u krizi i ako je manje tih evropskih vrednosti koje se prelivaju iz Evrope i u Bosnu i u Srbiju, onda mi moramo biti sposobni da proizvedemo više i da pokrijemo te rupe koje se pojavljuju. Nema sreće ni za Bosnu ni za Srbiju u problemima koji danas potresaju zapadni svet. Kad god je svet bio u krizi, mi smo to plaćali najvišim cenama i taj 20. vek, ako u nečemu ima smisla, onda hajde da naučimo te proklete lekcije i da sačuvamo jedni druge, da se podvučemo pod radar i da napravimo i od Bosne i od Srbije prostor u kom će makar naša deca moći da žive u miru, pokušavajući da dosegnu taj ideal da im je život vredan onoliko koliko su vredni oni sami. Hvala, gospodine Jovanoviću. Hvala. Hvala vama, pozdravljam vas, sve najbolje. Hvala, poštovani gledalci. Uživo to bio Čeda Jovanović, predsjednik LDP-a, narodni poslanik i čovjek koji vam je objasnio svoju političku filozofiju učiniti nešto za ljude i u regionu, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini.